Well, doon na si Uskaywa, wala ko sa kilenan, kat live ngena, kat met ko los kay KahsInKol. We are kil tusinge, lem ni Lipan, the governor San Antonio, Texas. Nga di interest kalbanga, the governor Kent, Washington. Kat the kain we go was ke morning hours worship singe, in the we go was ke pel singe. Na parang kadam tawag ke kata on ma katsukyan nga in kashikat. Awin naklasan ki kastan kat na kadefata ka inka en rela announcement si luo malutut makadako ke len misinge kama kat pray ke kan ngayak ke kat papalan kashikat ke belsinge kade usiyon sa kolukain me an on alalal nakatfa me taka alule na pray klomalap siyo sa kaya maucha ka naknas fin kos Moises kos click like and share kade long like asun nge fakat pasnamet kaksakin kat ki mullash kaywa eki arslobusan bela bange kadem dok pasnamet ingan long ta ke unge let me still ipan Ito, tigin. Malap na ko lipsela unsko ha ngalal fingi mo unsko malal swin nal papa white shell pinandila we dan girl Stacy bay dam lipan me kalem donke unsko ngan mga tipsela twan taringen na mang sigaski unsko ngan Swing Stacy pa kanan mo malalos pa unsko ngan kaksakin kat ki kasma itakyang na silosin kain alin na kasikat me naki inusikat din kain dip sila kiltusingi ngale engan kun oranga lang siya siday kun wike kun pela papa si tumasma papa digin stay finel alin na touch art lala pe ki pelsingi ki pelsingi ki mailash kaya ngalil request ki sen rie
is it very request fong gim da la shirola. Namin pangarek malan met lal fong iya, engan you're always saying on, asher you're always say asher. Ngan misyala lim silipan lan kain to kape akalim ko tama makatako na kilim singiya. Nga silaskon nga takikosta ka wikat yangan. Alam na yokin in alas na siwas ko sin wikat. Click, like, and share. Kadin kain me tafala malutut singa na network lasha. Kat me eta kain akketeyac ki malutut mars ke week singa kadin alam na phone la ke. Napangan si finchak ma aske. Na more details eta kaura lemnisel liban pelangan agakat na sil. Dan gasta ke pel singa. Well, tingin kong kulomalap ke pelo, paing kom, seuluman. Na kulo kaksakin ke mulash, mitlash Kosrae, kulomalap ke arsluman. Oana nukewa, kade Kili mic tuan nga ma kom mute. sifac tigin. Mangan Paing kom tigin seuluman kulomalap ke pelchinge, kulo kaksakin ke mulash. Mitlash Kosrae, paing kom seuluman per, God bless you. Wana ko usli penershingen, evin wo, like, share. Na wana matiki na lakalim mingay, metiki ka tsung nage, po communication lage, owning KahsInKol lowos, we pro yan. Outline nafto to nage ma esikyak ni siyenge, ka olu tu siyenge. Na ito ka, shiki akketeyac, malitu siya nage Wednesday. Folo Kweng ke ito Christ, siya ito ka ke luo korin luo. For singa luo nage singa likiyac. Na ay sombe, we see Friday. Me sie mo ku sie matale fall. Na tigin tres ka leva ta gara tosto. Lutu. Na mani me arch arrangement my na norikle ta sok ta week fashion ta ta ko. Madana ke schedule lasha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ta week singa ka ta usie Friday in we been ako na kon na ke Wednesday fall. Na vin mo Friday, kata replay pa na match mga tera la ulit to singa ke Friday. Na we akfashiyen. Me pon fayen match mga tikin tres kalim tak ke Monday afarang. Me lutuk na phone chike shen rio. Sang siya mo ko yung Folo machine card. Liftikas siya tol na ke singa likor. Fingo wo siya sam elda likiyac me introduction context we faculty na kay lulap tulungan na ito ka akketeyac kay siya ipsiya me tayo kaya ang siya tukun akketeyac na kay pinakon na kay Wednesday siya Friday ito ka usya ipak lo siya akfon niya la may pangan may akfasya kipel siya Folo pelanero tigin nito ka usya pacl oana onsuko nagatfasong nage po communication la. Tigin. Well, malap, we na fakluman, si beske ngayon me on alalal, napan nage mutawaek lasha. Gwen long. At longing na. Okay, kahit dengan Laya. mutawaek. But we are davon melembang talaga church
kaksakin gat kemet wies davon utwe melema yaklaons kot kat lipsilat fanatari ngayon nga tapanan limis lipanen besie fukulya screen sintik nga tapal kakasik na doklon sin gatla kat kain molda ka kat finnan ka na ke arulan kat papatamasin kasrawo kat mutul ke fungse somla ikwodik mecheta ke mollasha ay karangin kat faithfulness lala limis lipan banga nga kumin nan ka na kaya nagilang silal na sis na naging akaliming mawala na pespes malan siya si mga alingan kit program si mga kat akfashing kikasalan kat kading na tayo ligawin nakla siya naki mas waspailan ka tayo tramteklin la siya alin na nga pala kin na pwela kasa yesfena kasa siya ula ka nga finjak pe main kasa ko was nga lila aspe siya sutyaktari inwigat ki me magat matayang na kaya ngan fakulo na siyum digin makil diwa kulo kita kalosan at pangmal ba digin makil to cham bangan kulo malab and kumga shashwan God be with you pe shwe Bruce tuwa kulo na singat ke mulash na kaya kulo ke go sa project ko me dikie pasewos ke chat line ako naki comment section na pangasima po alilar ako kanali ki leta line nga kayo bel na kayo elwela creating slal na ba nang yokshipe ka din kain acknowledge ka din kain pain met lili met lela met wiesha sima ka din nanala na takeni kikipe bulan bel singa ako bel na kayo pa kadin kain alena edify sisin si kadin kain akkaya sisin si simet mga lang si lutut kaya pepala pa Barnabas el encourager si pangay simet ma me kadin na lutut kela el lang si narela had a boy si kip bel si ma me John Mark Paul mata anik nile na Barnabas il tagain kasla kat met Christina kamat lalal fungiya kat ene na kadinte just stand on the sideline pel si mama upesi kya kapel si ma fal katin kasla kataka kasla ke kastan gat na panangara ala yok shipe katin kan sisin si ke kastan gat the guy ni the mention it the guy na kay sisin si comments makostikian and we got ala nakat sa sakin na po mayen anaking akalemia what better way to start our day in the kakek matayang nakima kastan gat the guy ni praile nakatfako about our day when si melutima nga esam nemnisilipan el tafo na sikel diginis alwina ka nalwina pa el sol si somno Kosrae ta rek fong ma Kosrae pa el fakt hil ma shuk met tokshelan ka de mas wasusla laske metuan gostengol dolu na panagi nemnisilipan el share na sike nga wipen is me kasesilal and nalwinanga tigi salwinanga inkan cash cut kiplan belching having said that nga lang sipe orela condolences la ke belching na sin classmate sila net Julie the mode katagani we lutut and wala na siya kala ke 72 na ke 76 nara ke mtulle pelala kat esamal bel ba siya sin matwias mawikat pe siya KahsInKol pingana pel makatako wala beti kini Michael siya mtulle be financiado kat sombe mitkawak ngay sombi alu insiyaw yorolos pe viewing lala pa sa mga ke Friday lenlongol CF in Auburn Washington nakat long la pekel nekeren sie nekeshma kat babal sang talan na yok na sin kan tak par yigat pe kakay kat pe pingan pel ka finan ko Kosrae ngai sam pelos ta ka pe nen kal si sefin so sa ki na jak na mule ki spen kai no yesi penangai tangal wi ko was pain ko was ma uchak petaring nga sam ka akademical Srui Bruce nga takan la kaywa esortan tuwa na siwos nga finfakine was ta dafong le nakmanas ko was nakmas jikke
Charlie Johnny Ten, ngalal fungi mo tamle lerman bange, finan Sacramento. Glomalap ki utyak loman, kat lipsela invitation madaga finan Sacramento na ki anniversary la natawian. Napanagat lang si pe akalamila pe as pa pa mo finchak kin mo nas convoy si Seattle wot na finan ngan. Eva akalamiyak, tamdan mekret, glomalap ki asluman, skat matayang na ki makatreni ki aluin siya ulasol digin Stephen Mafong. Once ko lal tam lasti ka lowos nge siya nga finchak mga nusiya be kadin lipsela olitu. Ala na kaski ala na fal be nagipela. Takalay mo yung na in-charge kadin longke. Ala na uplifting be. Anak ko siya tahan. Tamla siya uyak ke na Mr. Di Panenta Seattle na Master Minister Astika Bell, wikat pem tafinen yena siguro suka na fukukular finen yena kat masaya kan singe finen Seattle na singe ngam tafinen yena yang alakos finen Seattle pangakalimyala elos nge mas Astik Mr. Astik ma taga wikat ke pangepel makat pangan mo kat kain mano alangut ngutwain tasidel basket ma Apenatam lipan, katena mut kemo katemo, we met fakak musingin na praise of the Lord at kaksakin la. El kashikat ke mga kewa, kadin kain, inorek makin kadin anay alan kulacnsap lal. Na pa na yung pelang wag na sil, the Mr. Lipan ng kasla, na nga pa, si, onso kong kadin, dip sila na katfa, sekwe na kimtawek na ki, message na tayo siya mga kilansing ya. Mr. Lipan pelangan, organisasyon nakmesyon flokun kumingan kain sekwe na mga aske level lang klamalap kulo tigin kulo malap siya nakalbuni kulo malap na siya usna kayo siya tagal likiyac comment kaya katalle Srui malap kaya aslan met na kayo yok siya toy ni lansha yok na pa'y kadin siya fash ke kaslan God kadin akka ye siya focus upang kadin alle siya masya asin kasha na kaslan God magayin in the presence and leadership direction lan God the Holy Spirit in God kay siya matalal from you by me o kakatla kadin siya na masya asin kasha kadin focus na nagemalan God alle yok siya me wana tigin treskale lakkan minga laita mak ekatata ke luo korin wipe Rome olitu singe allo siena poi me situation mashik yakin belge ma polel chimishina kay metalal funinga mga sim na tana sikko kataka na islam gana principles theological principle truth ke mga usin apply na shish mishing kaslan God relevancy lan kaslan God el eternal past to eternal future. They'll apply it to all generation. Now, when pangi kaslan got a mold, it's a living sword. Wapoli shampoo ke edisi saptaon kosha. Fingatli lakalimi kadin put on the armor of God. Nakat no fun na initiation in cash. Put on that armor of God. In situationally aware ke surrounding large in focus and the only way we can be aware but Genesis nige revelation pang compass pang direction chima asmet chima usiga din siya ma siya shim shaw ke artlan met nage wale yok shpe ga le true kaksakin God fin chak lab wana tik interest ke lakila nga man nage wa mata ka in kokoshin ngon inikas ka in siya ka din me engon kin mange akketeyac kay siya matalal fumia na flok na rol dan rala po communication la onin online KahsInKol taga rala siya pro ya naga taga akollah na kaya majutut ng singya kulang malap ya aslan na naging matik interest ka nga flok na pelo kulo well glomalap kade dawak sekwe kadin fast na met kibel singe ngakena usiya na siya masinge na niyem dash kat financier da linge na katao limekos mitlong luo
Na vinain kuam singa long lu PM Houston pa na mislipan el taka we me awit kos ni tong lu kel tu deng we met Texasan ana lu lu long lu kel tu deng in valen na ke lem singa Wednesday Kosrae kat lal fungi mo singal sim ni tong lu valen na ke Devon fungan bangan na New York elal kos long lu Ushka kien makadel rela na ke time zone o sina. Na kaya kalemye mitigat fast metala. Ashmit si angan na si. May nga kulacnsap si kung baba si kung parents si. Ilangan na si kung daraf kaya ke may tapangon kung ke time zone o in kan tupuk me may mapangon kung in na kaya siya nga. As time zone mong kumrikmakan. Natuplak na siya ba nga ang ke compare na sin ka ata compare nge as time zone ke prayan ka compare finjak malen long kom na pa nga lela na siya ka din kain alawrek magan lang si willingness in kain orela cash apel file main and reclare di kina ka din being legalistic ka kainin oyef ka masaya da nga fa ko yesingan ke kikataga kiltu singia in matayang na kema siwa spailan kat ke kadalutia pe first ko may makadakalimbian di pa pala na ki compare pa na ki Paul Silas to definen paraya elos met finen paraya ngayon mata fact check ki malos fact nila Karen ni na ki mas la na pangan kita siya makataka na yun nga kat fin siyak mo saftayin week singa kata na kat alana me phone la ki maluto chima aske yum daske week singa Now, having said that, kada ko lang fast na met ki pelsi nga, kada may usi unso ko nga, we ko malule na main speaker lars kilen misinga, le Mr. Lipan, si Arfina San Antonio, Texas. Lutut pacl Paing na in kaya naksafid, may lutut tal ki pacl, kadale kaksakin kat ki malkesta na sila, na pa na nga, kadale may bless dan ganda kain kaya kat kiltu singi. Nakada famdogin fale pange. Well, glomalap, what kada shik me, honi introskoa, evanawi akle, lavaka, nakmana skipel singe kat wedokle, tagani shaklalin la shafat fashtamet, projeke cast lagi, ngataga live cast la shaki proy, ang alin nang sheshi was kewa met lilimit lala, inakmanas, proy bekesh, kat kewa ke mama ashirosh kewak, kiltu singe, katagani proy. Kat civil de pacl yetom kat flatlash. Inchilpe aklin kom makflatchikom tam kat molsi fan. Kulo malap na sum ke fongsi petari kat losi was da ikodik me cheta ke mollash. Akeshi pen faithfulness longum negatsyang. Papakalang katakola katin we faka ke gospel lom. Kuno kon flatsima kum sinasising ikewo. Tajakta metti gadak fashi maingi katlang sitaka in pastenak kalimina sumla kat safalle kat fototola na kimama katashkia takat kulo ke wenna tum Jesus Christ siya kum sa paema indaka inusya mo singa na siya
katneken met kuluk. Fotodolen mabespes. Kumshak na lang sikat. Nanak mo na skat papa. Orek makin katanalan klansaplum. Kulomalap na siyum. Kikarangan yaklum na siyesh. Kikatanin siyen ni nakiyesh. Kum dekat siyang. Kum karangan kat. Katisusan na finfelsing kum kasa ni nepapatamash. We community lush, church lush. And with we are nukewa inge in kaksakin. Ke kapkapek lush. Tofla lush. Ke nukewa lush. Ke sarap siya somlengi. Kat we mole. Kat we liye pakoten lom. Buskat men kisilin sasya. Papakuleng nanak manas we kat. Akketeyac. Kat pray. Insiak pagkasalom na sinbat wiyas mamtayin pelin yokshala ke pelsingi. Kinakan lalalos. Ke asrelalos ke matsyok na lash mafastikikat. Takum na orel alamala mood singi. As mutawaek si. E asyafla si. Kat lalal fungi kinla. As matulla si. Mayin siel pel. Kumakalemi ke mas masalom. Insiya testonika akor fast singal dolun ke singal la. Elos nukewa mam lalfungi emadulle ematakyak takasyakiak elos likiyac lalos. Ekat nukewa masak na mulin pelsyo. Efam glorified body si tekyang na si ingan suak nagisipkan ying. Namalalom ke mul si inge kat kufla na fatamais. May initala si tayo. Panagat ng sige kasalom ke mul si inge. Mayin pel si matui momong lasya katala wangan makatkan si bero. Kulo ke pakoten kalenglom na siyesh. Ekat pray pesyak ki kasalom na sin met wiyash ma mutaben lomno ke pel singi kat papananak manas kasa taktalash sanglal met na selos wistaflon lomno na kewa inkain aru inkain na ramakune. The ilosana lipuven lom siya kum likiyac. Inge asa met maslash. Kat nga siya yung kumin kastamtan insiyan met maslash na kewa. Inga in faksyafi ke pelsingi pa inga in si venang siya yung kumin ka in sapla ka in kalya manalos ilos in fonla. Nanaklas aspe ketalik natas maas pen kelbos prison. Leilalos inga in encourage kelutut kelpol Silas. Sef nemtain brisin elos tetuin kaksakin kom esenin koslalos taltalalagelos. Usknya gen makat butige kasto museng ngeng nasish kadin kain pulakin taka inwi metwias kiltusengi kumakkalemi ke mas talom na yen na kewa malu tolu taka niwe kuma epeaswe. Padang ke pelsinge kat ngesesium kat papadamas. Nanak maslosien vulvas kinuktukin meun lom. Akakat lekatin kain fakak ke kaslom. Ke mas talom in fall na ke mas take. Nak manas ke pelsinge kat wimet wierskin wetokle. In siaksum kominisung ye kas lalmet met lomfin. Preston larfinen merke met kol larfinen United Nation. Akuneni na finen large evesem Kosrae. Ilosinesam la moulan met piloskolnge. Kasa pe clergyman na kewa met kolanalo in the tuke sideline ke pelsinge. Akat na kewa in collaboratively. Faksivin siaksum. The fella singe milang nilom. Elela katin talaman na kewa aski control lom. Kinim kat papa kat lalal fungi la makom utayla in sikiaka pa sikiaka. Panang ke pelsinge kat ngusesum. Sapay katla in fakikaslom. Amen. Na Mr. Liban, glamala pela nga flokken na siyum, kasla, siya unsa konge, na va me, mutawaek keluti bawuluman, na kasikat kipelsi nga fastemit. Kay kulomalap nga tafmana makum taga akademike me akalinyen metlas nga kulomalap masimit ke proy. Dali sui kaksakin ke siak ma taga ke metlas Kosrae wipe me leadership man government mas mising. Kulomalap ke proy siya. Kaksakin Dan we ka, go magalena flana as a chat.
Hello, malap good morning. Wala. Na shilpe Kyoko Abraham, tu okulo kaksakin ke shielen sasha. Okay We pe ko. mit lashna kay wama tena likia kamenche, finne march finko kum likia na kay gat kay shi. Ngayon, flogo nang tigin nan shidal ginon sugon na kataga mutawaek na ke malut na ke Wednesday na wana nga kala me kada usipe Friday. Tigun Wednesday kada usip Friday akketeyac. Wana ko Ay, sa long ngan me tigin tres kala lakal me classmate chilan yan naturally ngay casos ke Friday in some way or ngay usi Friday rala men kudong malak pa Friday na rala nan we pa nan neto lumay wakak ngan ngay usi pa in pelay nakilen pa tamlay wes ma mong kapukinya ki ekaya finan maui Papa Son Philip siya kawak tamlay kat na high school fashalik pa pagat katawsin chafla ke Christmas to niya na funeral funeral me pok maslala pa kaya lensi algos. Roy lashin wiko was kaya yok na siya ulusan. Kulo malap. Kulo tigin. ay, lamalap, lamistilipan, tukunon ko ngayon kung kwento ki akketeyac. Right? Kulo. Eh, kafinoingen. Kaksakin kat ki matwias pe matagagas lang Unsa ko malan yata, tirak pa na davo yan, hindi lang, kan, ano noon. Siya kliyok. Mr. Liban, nga mo pangain ulom dahil yada melem, Kulo malap. kasingan matal kat notoy laki ay siya kon kos fostolu, ay pefakir ka kos fos algos. Panangarok loki, lanchin matwias yada ke on sukungan, pero nga agad na siya lam Mr. Liban at faski ako lalaki lutino kilen mising ya. Mr. Right? Liban? Kulo malap tigin tres kat. Shilpe kalwini shuwe malap ke apukwan kat na siya kaya ke pelchinge. What a blessings kat in tagake ko dito singe. Lucia kat tagake ko dito singe. Taka pa ako lang long. Kas mo lal. Evin ko wasliye. If I can need to know about la pienga, usi announcement, usi proy, usi on in kaksakin God.
akketeyac. That's part of worship. Sequence of me events ka sequence na ke worship singa yok na worship. Katagarala kat if you closely announcement siya na ke donation kataga proibe ke kataga me long nga ni gasline siya na inge na kadakula inte ka long gasline kat ke pelching. Pange sequence ma ali yok siya ka ni galam gela katari ta na gasline kat pakatu som te announcement te ma siya ngate fa mo shikle shik te na yok siya announcement da mas ma yok siya me ta pakati ni som pa gasline kat na inge na kada show na ke kuno na ke man si start na ke Wednesday misenge si fe opange Marshall Chingelia, Folo Kweng Gate of Christ, Folo Kweng Gate of Christ. Now we say Marita, I read the land of broiler. First, me singalu na ke singalit course. Singalu akal me. Kengasun and troas. In fact, a Kweng woke Christ way, Nakona la lay melikesh latari, inganik na ke or mo. For singal dolu. Tasok tangata arulana force niya. Mayen ngati akain kuna like Titus. We are shinorik mo. Mayen ngati akain kuna like Titus. Ma we are shinorik mo. Kamwet we are shinorik mo. Si saklu cape singan. Kema inge nga wilkes na sin mwet we asom na Macedonia. For singalagos. Akadin sangkula na sin kan. Kadin sangkula na sin kan. Ta kekat masifan na yun Christ. Kadil kol kad inkatang lapel na kayo. Eloret makin kadin rata ita ke Christ in facial na yan na kayo. When I see full na Kweng. Takot when I see mo kisya Kweng Folo. Ma Christ il kisya kin na sin kad. E Folo siya inge facial na in marslon siya fash ken ganikin mol. Why ya na in marslo siya fash ken ganikin tal. Fos singalon gos. Tanaselo siya etale, mainge wana folin mamisha siya may unie. E naselo siya mole, mainge siya fol Kweng ma siya mol. Na siya e fall inaror mainge o. Katia wana may paspas siya. Shore ma ke kaslan God, wana ma lusonten milos kaksakin. Kesben God el sabaykat kat faman na paye yamatal wana mit kulacnsap lang God. Pangan marid na ke kuno na ke Wednesday on napnas kat proy ke marid. Kat flat na long gas mo long ke pelse. Na si sung ye gas mo long na kat kai si kadin de porong mo kena agadin akosten molken. Lalal fungikom lagom kat si fan na las kumpay pen kat true malap gas mo long kat proy ke mainge kenin chi si matang las. Amen. El pangan me marid laso ngayon ada sum akketeyac. Damit get fast na me ito. Kada usik me background na ke laita sing me kat kalam ke mo pangan laita klu edgemis na sin matlal fung finan koren. Laita sin medal smosla maybe around 55 AD. Na siya yesin na to ko il smosla luo koren. Me ala yo ke llama tashikya finan koren polili elda sumdawe malam sing lalikos namo second missionary journey lala elda 10 makers we wala prisla akila madawe malam sing lalikos ke
me forfresher akliula arskeur masapta singal kus fos sienagal kus al somni gen we flotna me Syria na siba sumda third missionary me journey lala amata ushalla som el arsh Ephesus in Belgium el long mashikyak finen koren alu shelter likiyac narelta wala le nor magal tomote silpe kulacnsap siwel chayin son long okemang el jivena floppe li situation ma kalem kat li simne ke shigol megor fosse mana ilya me shikyakon and really shigoren saptan megor fosse nu se shi context anake e fol to simus mangan na sin me matlalin to metigi kat li la laita nge eltas moslar in marslon laita signal to lun el tas mosla in akketeyac metalal fun weling kat li ken na Rome si lo koren pakate confirmation Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, si Thessalonica, Lu Thessalonica, si Timothy, Titus, Philemon. Lata singal tulungan malal Paul narspeleta me alko speciae pakat kalam na ke Ipru, Siem, si Peter, Lu Peter, si son, Luoson, Toluson, na Chut. Mga no fon narela me lata longol si epistles na lata nga much elos simus in accuracy situation ka circumstances masikyak in that specific area. Now, pang pole li masikyak, long masikyak ke Churchill da yang nail som lesimus in akketeyac mwet. Na letang ali yokshbe kading kalam gela mwet mariti ka inutak le ritiak yang elos kalam gela Paul el finne wangen they read it like Paul is right there with them. Pang machim ali yokshbe letang Paul el finne matai Ephesus simus nagamatlalal fin koren that they read it like Paul is right next to them. Naro if in got na average lan letang bata singal tolung sum Philippi kas na tolvu tolun megos para la let of toto singen Rome arke tausin kors shok singela kors kas sapta singalon kors ke Rome so it's really kata lays kata toto depending on the situation because circumstances sima tal singen yokshupe me mange space ka emphasis may takin na circumstances nga taka bangan oyen missionary work in that day. Nga kung masya nga kan email lang na atracement nga ka-tax lang. But in that century, postal service in Belgium pa slave nga dalar magangaw may common matalal fung wiowos nga bet. Wala siyum or magal tumote ka tidikas matya yang inus lalingan somnarun me Churchill simusngan yokshupa ganing kalam gelna it takes time na circulation on ledang el kapenan church koren gumgan riti nam sabaw na to the next church na messenger nga uspen affair to ina bangan ate sima like a missionary work in Belgium dal simusla dang in accuracy or makin gospel si Milos me ntaken Jesus Christ in Molyak, Pangamas may ushe. Me actual circumstances matlal fungin arshkel. Paul ma te talshim evingum dali introduction ke laitalalus nga kalaitalal Paul nga apostle of Jesus Christ. Mga simus nga marun God me. So our authenticity with authority. El de tragat na simus in a general sense mo. El de ka katil sa palan simus. Na papin na laita siya ka papin na puksya ngan God me kaitel el simus laita ngayon at kasi situation ke kasi church ngayon. Yok siya pa kan galang gala papin na ngayon kadeta ka liye ma reaching ito na
me circumstances nga papa na sikyak mising nga na relevancy lan actress lan Paul nga na sin church in Belgium papa na taga na siya mising nga men ko lang na Kosrae me prostitution incest kan mama utjak shun church ngan mising church in Belgium kada di ba na sikyak fin feeling yan saving kat fresh na mit na get background siya nga pagkating galang gala and Corin el south of me me Chris na Chris el connected na ke foreign ke me kadin talbang isthmus me wanan inkenek suko te al inkenek ta ipinenche wanan connect Chris island of Chris na ke Corin mutwe mo mailakos white isthmus singan ka and singan connect north from south Corin it sit on top of that isthmus kat kalam gela aknge ito kati talero round ngan talero round again Corin som na south kashat na lang that's 250 miles so it takes time but isthmus so nge talero lam aknge kain kila on the platform rodiak ledan som across wanan Panama Canal marit makanya kingina South America when I'm popping on concept instead of going 250 south and up they're gonna cross isthmus and narata shit traffic shit when I'm commercial port shin like Angelan Corin and Angela Corin situated wing and Anchipoli me church wing and now those shit when I'm any two in like ushe prostitution commercial and your money mataga in Belgium and when I'm na sexual immorality prostitution incest ngan papolil simus inakaye church sikoran ngan inte showing nage oyeng and when plead into the church but life ngan affected ke kafo fo yen and chingan na alla yo ash the church history momo ash me prostitution when an organized prostitution si in Corin Belgium and me matangan tanago lang kakakin manolos ke traffic mataga ke Mediterranean across to me Greece ngan nage site si sayan and Greece ngan so it's traffic yoklama kanin masikyak in Belgium and polylaki church ngan nalenta Ephesus simus lata semi da Corin to koyang el move from Ephesus na and Philippi that's on na Philippi na third mission lala and ta Philippi long masikyak pe ke church ngan la arch mit infiltrate lutut sata infiltrate church me Corin ngan narelta somosla lata kluin etresi mit ngan inte loin na ke luti kikiap ngan Unain pangan me yok shubien lata siak lungan naro ito simpel luo nashin matlal fungan to fakya mars pel lata siak to nito to lata singan to let's just focus on me second Corin first Corin il ship in the same context mashikya historical context ke oya mashikya finen Corin and polil occasionally situationally write this letter to encourage those people. Now, when I tell them, when I ngan the benchmark readiak ngan, it's like Paul is right there with the receiver. But tell them gila, when I tell them, address me, let us me dahil some address me deficient land churching and we immorality na get sexual immoral prostitution we insist. Let us actually umalchimit magade-cover ke saptalungan pa el address intifenal sivena na ke lutut kikiap masikyak ke me might masumrela in esla lalal fungilan might nga naral sim ngama aske me sapta singal si fosingal toli ke Corin
chia koren pulan witi singal chia for singal tolu singal chia for singal tolu akalemia Meitingen chia mwet sap paye elos mwet sap sata sia kikiap keret malalos elos kiap mwet in nanka maelos mwet sap lan Christ na bangan wana in bangan oye si malar samosla luo koren nen tifenal chifena men ushe ta tuyak fat mo pol el kikiap ke lutilala kikiap dal somnani in church fat mo met ngan in for laliki a Paul in tai Philippi long at mga el samosla second Corinth tai Ephesus samosla first Corinth inactracy me sexual immorality me prostitution we incest ngan mo lead into the church na vingatida na met wala fungian pa simpan na sil Paul pero Paul ito samosla pa na masing mana ito sangpe factor sila chimus mga inakrilos actual silos ke milos askan nara laita nga yokshupe men finne Paul ma wan ke church ngan dal chimin encourage and instruct them tantu na ko kilala fumising dalin me kind of bring them up to date ke milos in aspect me warnings after warnings ke false teaching na mashi mata ga kalim na ke mashi ke ke sapta lu ke mariching pa alle arshmat kashi ko tu ya klanal Paul ra lalem ta shayem ta le foshe wanan sang inche to ashina shil chifen pakat priti ke me foshigash fosinga lu na ke singa la kosha and read it ke ngasiunan troas in fact Kweng wo ke Christ way ngakona la leme likes la time ke na ke motorta ngat tarlulen na forskning pangan masingen ngat tarlulen na forskning may ngatia ka in kuna like Titus mit wearshin or mo na pangan siya mit malspar pa ne koren in some long ke masikyak ngan na expect mo if inel som ligen Ephesus toward Philippi lesonol me cha lesonol Titus Troas el som de payas mai ganara Troas ngon elta ngon nan katta usel dal som na Philippi na pas el som te konayak me church finan Philippi akketeyac me third missionary journey lala tale yok mai wanalen foshe ke mai lash kan ke shben el eta la fungi kulacnsap ikat lutuki ke pakanten matuyak line la wanalen ta el yakin pe shayen pe na machimal spiral wanalen ta koflang sono el dinar sono la sang el yashi ben la shel so there pole la fungi ale ta Paul la fungi la ko the situation mal to go shungan wanalen ta trap pe ke la fungi na lesmakle bakata na ke me fosing la kos na ke singali kos el katang la ke Christ el chibe akes makana la wish the situation e te ko in som na ke mashima chijel ta katang la tari el ta ka kayok ni me enwa kiel el sokak som na gasao itak yang gospel singa na sin matamalit ngan ko apostles ngan belching me Paul el Gashwini met Christian Bellew. He was the chief persecutor ke me munun Christ ke church. A shafla ke shben langkalan pakling yokman God. El gash lek som na Damascus in spell when he persecute Christian and langkalan lang God tilyang egalala pail tagam tak simus sumasla me lata singal tolungan na masima
kataka in kalam kena specifically for second Corinth el somos lang narun church Corinth in fact tifenal sivenala el pa kulacnsap pa si ke kastan kat elosin te long ditisudalan matchayeng na I think at na ke oya magataskem jeng pe sikyak pe alla ashil yamusingi makadinin kalam ma church being infiltrated by a bunch of things. Mấy người kulacnsap na misingi Srui na mấy người kulacnsap na ra chunge mấy người kulacnsap na ra na lang silalos. Oyang sikyak pena sapanga pangafaka. Latang it's occasional situation. It's a long situation. Occasionally they'll right to address that situation. Masing yokshipe. Now Paul as a apostle of Jesus Christ, el tifeni el akaye body of Christ in Beijing and nale tuku elosin de ro mashaye mamatal ma tina matal na isam masimaga tram kinge pa built up the church in holiness na kaslan kat magala pa isang mashayak matlal fungin tu na ko kira Paul il chiva na force katlie ke forcing luna ke singal toli la force pelching when nothing is falling in place. Elakia church in Corinth, the tutsadangan taga matsadangan taga in kanausla, electricity get second Corinth. Nail esmakle, taga ke for singalakot na ke singalit kosta na el katang na, ka Jesus il katang na tari mana ke one force ngay na nan take. El na nan focus na ke ministry sila in fact na in fact. May Kweng Japang. El esmakle in kalam kela me metlal finyo pa Folo Kweng si ma eita kem kesben elosita Christ pataka ke marichi ma katriti pienga proile ke Folo Kweng ke ta Christ nang ako musenge pa nang fingat na ta ko kon God ito la la Jesus Christ pa me metlangolan fellowship pa na ke kunokon lokum kat kapasyangin may Kweng sinasingkat kesben Jesus Christ el misya molya kat put our faith in him na situation for kama sikyak may nan actress yak in church class kat pa usi kalim si kat pa tu yak nan actress mga wana Paul wana nale pakanten ma sikyak fin ke church class msingi kat wana kat koflan actress ipe wana in katlima oana that makuluk nga become common wana in full lepen na ena kading karingin masing mene tile Folo Kweng siya ito ka mana elia siya na taka papen na ke fosingel akos na ke singa likiyac nga wana in akketeyac mo Folo Kweng siya Folo pusos siya patagan na fashion siya pen na ke mi siya pen na ke mapay mo mapatpat nga som si beriti fos singa lakot na ke singa rin si usi me oye si ma pode la le skilen me liela armut ko kaluk takas in kanausla kunokon sila nge sang force sila del esmakla mo mashelin na tuke ko kya pa Jesus rala alle Kweng tari na singkat nge pa gospel el crucified el misha el molya el somna in kashaw el sang me ngon matal na sin matalal fungingan ka apostles ngan taka sonol Paul chief persecutor on church ay litaw na pa pakatan yokman kat na silingan el din na si serve mang pwede we follow the wosha kesben pakatan yokman kat na sil el sang den we kulacnsap naral alle tolla pellalan smosla luokorin inak kay met ngan inte loin na ke lutut kikiap ma ka treaty ke fos mes singal sapta singal si fos singal tolu nga si beriti met ingen tia met sapay elos met sap sa ta siya kikiap ke malalos elos kiap met innan ka mo elos met saplan Christ kat kan liye pena
pasikya. Even ka teatresi mange situation masikya hadulas mising. Now that's the same concept. This is the same principle. When sap kikia pa, if in wang in actually ma katsikya in church las mising. Now but kulacnsap kikia. That's just the bottom line. If in ka taga etresi mange nakat when na mapole lakal minga ma elsi musinga matakarun kat me kokonan ngon te masin mwet marta karun kat me elsi musin akswasi mwet ngayon takana ke mapaya if in kat falay na masata ngay sikya then we are doing injustice kat mwet sap kikiya if wana in shikle if wana kadin scale back ke mga sikya ke in church klara kadin wana in archangel wana in arch Eliashe, when I went a shang into ya, actually merit kulu, met nge kopen na, met nge nim na, met nge arakusho na, met nge rap ka na, met nge pushapas na, kano yang sikil in church, na papen ar sikya ke church koren nge, or sang Elia, pwede, we church kadil sa sap nga relay, koren apa som silpaflok na ke sexual immorality, prostitution, incest. Now, if you got the Korean, one year ago, lulap sifac pewe. Or that's they're bringing a lot of traffic in that area. Siapa me Olympic stadium wang and ali yok way. That losi and Korean OC Olympic sing year after year. Now, mashipe Ismas came shipe. One another in Olympic. So there's two key events. Use sports, use oyen, met nge 20 koren. Shayin bena, masing afaki benga, when I nash through church history, masim lange, not in the Bible, but sim la when I fakip mo, our temple she filled with prostitution. Panangan madalaro. Mutke marsh in Mashlon thousand jimatain, that's all they do. They're waiting for Olympic, they're waiting for the other game. Smithian game. Wait ngan taka na get mangan. Ak ngan taka cross ismas sa kungan in some to the other side. We see traffic na la. Church polil akiangan pangan on Koren. Now just think about that. All this stuff going on. Church nge. Aro when I manas takata matlajwin al wina. They're being worldly instead of being Christian. It just give us the same concept, same sense of what we are in today. We're we're in this world, but not of this world. Katila malan fell. Kat malan kat pa Folo Kweng si may rela Folo kuluk si ngayon taga Kweng la makimachi si rela finchak sina or yok si bagading galam gal pole la lesimu sinak kayo tu na floko. Kumdel na nga fosya, tasak nga esmak le. Nage fosingelakos nage me singalikos. Elakal miange. Akadin sang kulona sinkat. Pange. Tugunal taga mo el fosya ke fosingaluna ke singal tolu fosingelakos el taga akadin sang kulona sinkat. Takekat masifan na yun guys. Katil kol kadin katang lapel na kayo. Loret makin kadin ara taita ke Christ infatuated na yin nakawa when na siya fall nakeng makeng siya nakatsumdi after ya tigin trachkal ke liftiga sapta siya me burn offering siya may kisya fur siya may keng siya na singa kumli kung may kayang sinasingat, matwalad po niya. Pangamasing nga. Napwala electricity mga nga kung ste kayo may kayang sinasingat, ifing kum del som nara, prostitute, sexual immorality, incest. Kum del som na ke, mas kuluk nga, kum del kayo follow kayang siya. Now, but right now, stop listening to those false prophets. They might natipay pangin.
met tu likiyac pangan kaya tram hanga kan sense when I take up and apply when I shape and mamaksila kum papa na sikiap mi singing met nga shuang te sam kun gospel lan Jesus Christ wana pole la kan make for singing la kun dal ta sam kun fashion Sugar sam kun malan government dal sugar sam kun messiah gospel of Jesus Christ crucifixion death burial resurrection lan Jesus Christ by all God by uchak all God la kadin may kensya na singata temo ko felang o kaslan God pang mas yokshupe make kadin focus na kaya if you got it taka na kaslan God we're gonna fall back when a church sikorin Tamtak na win wona menchis wona merit kulukan wona ho akum dal kan nim penara mang wona tinailia they all this nonsense become common na ke body of Christ nara maititi satangan tagapan na sangin akyoke dal somnikis daliel bol akyokiakel makel kulu pang dal some persecution mas sikat na sil polling el dalor makinin sang nga fanay matitipay sila kanel te persecuted mo tipangan but Christians are being persecuted every day manefo when Jesus Christ we're followers of Christ was persecuted tasoktel obediently sompena nikena ultimately gave his life nga kumin Kweng siya Folo Kweng siya na singkat. Man kat pushos na pa, kat kuluk na pa. Ena ni ikiliyac lagat ingen. Masang ikiliyac la pa pole la kalme. Akatin sangkulang na singkat. Takekat masifan na yun guys. Kadil kol katin katang la. Pel na kayo. Eloret makin kat inara akketeyac ke Christ in fashion na yen na kayo. When na siya Folo na Kweng. That's the concept of gospel, good news of Jesus Christ. Pasingan megor takat oana siya may kisya kayong Folo, makray sil kisya kin nga singkat. Pangan kapasingan. Matlalal fung na kayo kung Folo wowos na singkat, may Jesus Christ il misya, ela makluklas. Kat me makray sil kisyakin na singkat, Folo siya nga fashlik na maslo siya fashkin kenekin mol. Pange, masipoli la kakkalimi na silos, smakin metlal fung iwayaling. Kespin Jesus Christ, kat Folo siya. Folo Kweng siya na singkat. To, na silos, siya etale mainge wana folin mamisha siya may unia. Napangan compare contrast ma pode larain shalik la ash kainin o yelu. Siya Folo Kweng siya sang mol, siya Folo kuluk siya masang misha. Na fingat liye na ke doctrines ma pode siya speke latalal siya yang Shia doctrines can but doctrines of predestination. At the end of the day, there's two places. One in mindful one, L or heaven. L or heaven. One can in full one. One. Nara, if you come to the oh yes, you mapolil si Spain, akaya matlal fung yata na Come Folo Kweng siya, come Folo kuluk siya may sum na kemi siya. In church, pang oya si mga kuminan liye na ke oya situation makadash kang. Kat ina na pa kan nila asing kenek loye na you either with Jesus ko kenek suko siya yung patevo. Pakat kalang ke or masatalan me Satan. Sipe akalemye Ana silo siya mole, mainge siya Folo Kweng ma siya mole. Na siya fall in our moinge. Katia na may paspasyaya, katia wana may paspasyaya.
Sure make castlan God when am a lusongten milos kaksakin tuinjingen. Pange false prophet ma polylectricing sapta singal che for singal tolu ma riti penga pa da manikleke me for singal eat question. Kati wana met paspasya sure make castlan God when am a lusongten milos kaksakin. Elos kaksakin gospel ng Jesus Christ. Elos oro o yesya lutut kike wanain ke oren mo katera forga self-seeking in approach dala or makin gospel for their own self-seeking ways. Might ngayon or manasyelos elos kaksakin in me marek money. Nakateli men am ngar San Antonio. Kaso somna Houston. Go east from here, from San Antonio, 2 hours from San Antonio. Alusi man yokim et America pa Houston. That or money ge kaslan God. Boss la met loin na ge kan lutising. When it's the feel good gospel. Lutut kikia. May nga patachang na ge. When nan som kilong ma mana tal kilong at ito ka na kaya mapay ma sim na kaya kaslan God. Marek money. O yes na masikiyak in the first century ba sikiyak katliye relevant silan litilal pol sim laita silan poling eh patakar manik lang eh may tatin na ara kuno konsingin to glorify God or daldaga ara correct masingin for make money out of something that belongs to God. May pa, may kung na kemisya si mapoli la kalan niya. May misya. Kati wana may paspasya siya makikastan ka. Wana ma lusongten may lus kaksakin. Okay, sipen ka del sabay ka. Kat fact manapay yimatal. Wana ke may kulacnsap lan ka. Defending in him. El defendan na ke lutut sa tao marikorin ngayon. Tay Philippi simusla da siya nga, hey, amalan God. I'm an apostle of God. I'm not selling the gospel. Nga fact, when na makatil akiya. May lutut sa talan may ngan. May na sangakin siya wiowos. Not man. Aliyo, fototo. Fosnga siya fosna. Ikas pange. O siya ka din kalam ke masikya kinginalas. Ke church. Lutut sa tang, lutut kikiya melos, takana usik preconceived notions. Mo pange ma lutut a fago. Shat na te pange ma lutut a fago. May si pange. Elos takana usik na naklalos na ke may lutut a mo. Basta lo tayo luti ke shenria, ke Sunday school. May cultural context yung ali yokshipe. Ene na kung somne ke situation ma pon ma actressing a liye first and what was happening in that time. Now I'm talking liye na ke literary context. If dal mga actress yang mga tana pangan nam som liye principles kengan apply na siya. Katya som siya na sang makat non kangan na ke mga. If in katara kat or a weapon na false apostles nga. Ene na kadin takana liye masim na nasin biblical audience nga pro na sin ka din usin na si kom pataka na si kom nga kalam na pala kat fin may Christian we supposed to be may Kweng siya Folo Kweng siya na sin God kat taka som Srui le wichingan na taka rekunokon kat som kopen ne taka nakatrekunokon Kate sam inorik money ke gospel sing wana na nga if ingum desugat la passing na kumet menche wosh wana manipulate wana kerek fundraise mana ke gospel sing mo lutut satta leadership satta bang papole electricing kat me Kweng sina God Folo Kweng siya na God. If in kung Folo Kweng siya na God, kung may mole.
If ingom ta karo o ya siya yang nena ko nes makla flok na ron ka. Men mi siya siya pa ito gangan. Argat li me o ya siya nga ke mapol electric siya nga na para ash gospel. Ina kes makin yaga tin flok na ke mapaya lala meti pacl. Pangat takot ang yok man ka. Maka ina kes makin yamat Christian. Ekoren nga noy. Taka nam tana ke masing. Taka nam takas ke ma Jesus Christ laki atari fin chaksin nga. Katin te force. Naro silpa me kalweni sisaklu kalweni me sifeo. Folo Kweng to Christ. If ingum to Christ, na follow siya may som na gemi siya. Na wana nga kalimya. Kaya ka tram kin Freddy. Kaya siya doctrine slide ball nga gading kalim ke. Sapta siya ngon kos ke. Latala na sin Christian Rome nga. Siya na pa yung backup masima. Siya na siya na sin Corin. On his third missionary. Matay Philippines mosla inakaye matlal fungi tuna ke malan Christ. Mit kum del patat yang nage slave nage me sexual immorality nage me prostitution nage incest masikya ngan. Na mit kum del loin nage litisa talan mit ma tagay isko was liki Christ ngan. Remain may Kweng siya na sin God. Panganak at yafto to nage Wednesday, wanang akalam yung isang pela na siya tiging tricycle, ngan set up nage siya ma-reach nage Friday nga ke room saptas nga lu magataf tuku tiging na si spela ngan set up nage Friday. Well, kaksakin kahit nga, siya yung skon nga, kadindip siya la, na nga ka kakrakas siya lu na kung sekwe na ki Friday an, da masimit kaksakin kahit game ki nutiwowo, unsa kong mga fakpiya nga makatin nong gas kaya ba nga, pinaganda ka, kalag, staklog nga, ke batten de gange an gasa win ke besinge metinga me flokan ma screen na ke lulap ke agade wo lemisilipan ngan pain ko sre ma da kan ngamo kya pa si kamasi ma from kun ke lene ke ya kamda mutawaek yan pa na week nga pa na ke Folo keng singe na ke me lipan beka sing di singa lang di shooting na nake burn offering singe wala burn offering singe di nga keluti lagi kaya ka last kay waki mudan week singe ya ka cham kun mange na sinsiak sim ngas kaya pa kadeli Jesus kaya burn offering singe na bakom cham kun nake me may kasi si may Kweng si matakang na kulo ke kung uskat me na ke oye si may plan singe pa kung siyam kun na ke may anay nga no siya lap may ball ni Philippinean ta na ke masi matas ke nga na ke troubling state si Miles Jun nga na ke leta si ma isa siya tayo stand kan siya likiyac nga Amakat mo ito pekat kan palakin pe challenge mo ito ka na siski ka no yang na ensi mo ito ka na siski pa mayen makasimam kum sham kun ngay sa masman masing mitla sita likiyac nge kulacnsap tewon siya ke church tewon siya ka na baba ma fakla den da ke meeting siya matya nge ngay sik talik sinadal check lusang en tuig ke kulacnsap po ada siya life po Well, when kang may akma siya falak siya, alut na ke me, samsam na ke me, kope na bangan. Naka akalim kila, siya rational mo siya pa,
kat fak mo wangan ki pa la kope na tela sim la mangan Eh, da kumle shupon jakso ko fina ni Israel ma elos ace memunal dalkia na ko show nge fin som na kang shopo ane kanausla so messing as kinga nakalimbing ya me ma ta kain ta ti file ye kachaman ke kumchaman ke mante ke kuno kon ke mante ya me asin katma eta rela katta ta kalata tlemaut pisin fakek malan kata pange elta ekle maasima sokma takake alasmi ki nagikuno kon si mga makfashiki mandia nga fakin na kela eta tena carry ni na ke pafaklom nga for sige no nga kan cringing, eh. exactly it's not gonna be kung pa kung fak Ito pa mo kung fak cringe. pang fakan follow si sayangan kat na kain pangan masima Wow. meta nangikat kyan nga me ako loki duti woluman kumin kan ta fulla akum dala me nga I'm having some technical difficulties ki emantika nga fulla kumindari fast na meet kadin kan orela me multi si ke frate an ngan planning eta ka gel tu ki mas ke tastan ngan ta kadin kan da kli kya pa si mar man ki week nga ke kat ta kain kaksakin ka ta ke kat ta ka ma ka eken met kalensap si kadin te si fena orek program kadin ki mata ki makat pacl sapkin kadin faske mana ke wa siya makatara and we will suffer great loss lumalap melang flog na room nang afali lang kan fix nilang lakngi ki me glitch Tiki nga loom mo, alle akketeyac woke, the jilong ke Victoria. La, there's only one approach to God, these ways. Pangan machong akalim niya. I Like, mean me temple siya. Mm. kumlem singe kat som na kaya alwe anaka din gain ala akilin yakat Mm. anaka din gain mo makat faka pa no reka Mm. at man kan lalakat sum kum samram ki prosperity preaching mars Prosperity missing gospel, yes. gospel. Mm. This is not about feel good ministry. This is about life and death. Mm. Convention guys si mga soon. Dahil kaya testimony ke kat nakanaw nga yepe. Siyan pa na mga skenge. We're put to the trial every single day. Right now din nakan kikaslan ka ata. Wan masaya. Kulo. Ingan kolkat. Nabay na nga raw. Me nga win siya wo ki fakakulo man. Kulo ki context magumsinga mo yan. Kung vinte shaman na ki context na katange, o har internet in page na, da gash ke teslas ko. Kung saan kin la, slave ke ba usla tange na ki, kung siya na ki shamram na ki, me, Roman Empire ka na ki, Olympics mangan, ngat lali UFC, ngat lali si dalin siyempre mariki football. It's the Mm. same thing. Same thing. It's the But same we thing know ma. Koshek, yeah? Exactly. Mm. Exactly. Bara kadel urik makin fella singa milang nilala na effin wangen met ma as cuts line de fakak mas was by kat na phone na valen kin valin mise. Na Kulong mas ma kom de kan akfashing de man sin met na kewa. Fella singa kat legis bin mas was bailan gata the bangan si ma mer or relasyon mo. Eh? Why win the world and lose your soul? Mm. Nara ke isyungyakin kat kadin wimet fake ke gospel singe na inge na ensi masinsin na si kumo pa kada kunsuki ka kada fakta mameta longo ka katakain kaya mweta in deputata na ke infalfalin mise napangan masi mga kita ka kaya nga flow na talanship kula malap Well, kulong man laptikin kaskal ke akyokian lidijege Wednesday, no one akalmia, but they was afraid. Tigin na tagara tosta litu. The Friday tagamen pangavaka, the cash som, not Georgia. Texted Georgia and we akflatimo la netuli to glorify God. Naragadasum na kesvel, na ke Friday. Shema kisha matal e fall. Shema kisha matal e fall. Taga ke Rom singa liu fosina galgos. Rom singa liu fosina galgos. Nga usia mari taga tritina
kat fashna met na kakketeyac. Even lie pangen. Well, kema inge met lilia lala. Kespen pako ng lulap lan kat na cheers. Ngaka wiowos. Kosin esko siyang sifena na singkat. When na siya magkisya mole matal mayakin sa oyel. Paing oyan alu pa ma fal ko sinara. Kosin te tay laman molan met fela. Ako sin ek la kespen ka til arula aksashi na close. Na kos fakko inita malang silan kat. Ma siya wo may akin sa oyel was len. Fostolu. Kespen may kite kalangan kat na siya. Nga fat na siya was nagawa. Kosin te sifena nan ka mo ko was falat liki met nie. Kos falat liki met nie. Ako wasin pasihelin na lowos. Et tuni oyen mo lowos fan na kelapan lalfi makatil eset na siwos. Art la pasin siya mano. Kai siya la inge tiwan na siya malalos. Inoye siya pa na inge kat finne met pas kat mano sifan na ke kat ma sifan na yurun Christ. Kat na kaywa akapashi wana kai siya lama tia wana siya ke siya mano. Katil kai siya makite na siya tia wana siya na kat inor makin makite inge fal na ke langkalang fal na ke kalang makatil na siya. Kat fin ko in fakat kaslan kat kenina kat enina inora fal na ke lalal fuma Austrios. Kat fin ko in kulacnsap mwet kat enina in kulacnsap. Kat fin ko in luti kat enina in luti. Kat fin ko in akketeyac mwet kat enina in akketeyac. Fin ars yurun siya mwet may kain sang kasha mwet nye laylan sang inyo. Katena mwet siya kol elanara ke kayel. Katena mwet siya ara mwekalang lal laylan ara ke siya ingan. Na pangan me marichina ke frete angan silpakal weni sifeo siya mukikse matal afal. Na wena katara ke luo lata aklulal Paul na sin church core na katata ka penalikiyac shi context na ke background na ke may reaching. Katata la Rome me kat akalimila artlet of toto artlet alelis Rome exactly 7,114 words paralelata sing. Very extensive in a sense usye na pay polil chimus in a left fact na pay my little ke means of salvation ke Jesus Christ. Apa wana in pange me wana nga kalim mi pian letang it's occasional situational may kulacnsap lan ka ngay sumuch na letang actress kai situation na katika na leta ka fa mo pange masim ne ke kash ka the doctrines ke the leta lal pol na sin may drum pa wanen pange doctrinal wanen pange even kum get the means of salvation ways of redemptive work at Jesus Christ wanen pange leta sin may sum alas sumos na galim na sin matlalal fin Roman la oy kat na fon na may kulo pange means of salvation pa na ke me molelashing el so much la pa el so tagat na ke doctrines of regeneration katina kan jibe shusla man kat matkulu kat tagat na ke room sapta singalil so much la doctrines of calling someone need to preach the gospel so people can learn hear at tagat na ke mapayishing wanan ta kapak na ke great commission jimataga ke me metolong lalkush also ye mataga doctrines of conversion katila malan fela kat converted kat ntalya ke ma pa rom sapta alkush
molingon. We're off this world, but katimalan fel. Kadena ni molingon bel na kayo. Molingon chinga pa mo. Elala actually extensively ke me rom saptal kosh. Ta ifin katsum na ke machimal ke alle faka kyo ka pataka ke Fossingalon gosh, singalit gosh ke me sapta se met ngeno en bangai main thesis statement so mai relic sapta singalon gosh nge. Sapta sine ke sapta singal sie usie na pa me doctrines ma poli la kel me ke salvation chenge. Na sapta singal ne singalon gosh elu showed me oyen practical means to stay according to the me gospel of Jesus Christ. Singal sie ne ke singal sie elu sie akketeyac akketeyac na imol min kat na fon na mat kulu kum choose kum mat kulu kum chanda kum mat kulu all in all kat na fon na totally according to Rome totally first all totally the mashi mile daga when I nalle overarching theme si mile daga in academy pataga ke forcing along go singali ko sapta si academy ang arlina yok yen wo sa si the banging kenik in molela na kolan God na sielos na kayo wasala lalfungi. Arlina yok yen wosa siya siya, tapay ngayon kenek in molila na kalan God na sielos na kayo wasala lalfungi. Pingat some backtrack na ke siya korin, lo korin, el so much na ke siya, laita, in maskun siya na siya korin ka lo korin la, katsum ni context la, taliklut siya, may difícil lang pa Gamaliel la leteyac ke ito lang ke masak lang Moses mga Paul ito liklutu chilal takane pelchi machisya sila kala langkars na Damascus tako yung nake ito ka kulacnsap God el sumosta ke sila ito langan akalami mo it wang na mail ke ito I do not want to know anything except Jesus crucified. Na even kata na kaya masih ka treating yan ang ike laita sila nga room ng papen na nga ilta ka akalimi. Aul na yok yan mo sa siya the Paing kenikin mo lila nakalan ka na silos na kayo sa lalalfong. In other words, wang na ma fela siya nga ilke oro ko makin ilke na fa pang masing ilke fa ka kaslan God. May tantakang na ke mole lashing. Nasin may chew made, o yun pa nasin may chayan may chew. To wosa siya akademya makadilaro in actual sila may ito yamatal. Napangan siya doctrine sila from justification. Regenerated kishben lalalfungi. Na in the meantime, doctrines of man justified. Inge na Even kum lalalfungi, kum justified. In other words, you will stand legal standing lom na singada el just. Make gospel singa na si bakalim me gospel singa element akos para la gospel singa Jesus Christ singa. Crucifixion and wakisi na makulu made in Belgium. Superficial transaction. Crucifixion and misha buried not resurrected. Pangan elemenakos ma rocks me toke gospel singe pai usie moula pai la kalaminge efin kum lalal fungi nara born again me regeneration born again na kum justified keshbin kum lalal fungi na ingena met Christina bangan pamagadash kenge got leak our standing with God is justified. We put our faith. Na kisya na kaya masingan bangin palalal fungi. By unlock gospel singe, by unlock means of salvation singe. Na daga for singal ko rakame. The wosa siya akalim mamakadilara in actuation with a yamatal. Pakilalal fungi makain faith alone. Mutawaek nike shafla to the very end. Wang and Mashaya faith alone. When masamasla fact, elche actuashia yematan God, kilalal fungi fa mo. Napang
it lead us into chapter 1 nekesngel sie in akketeyac na pai pakuten yoklan kat na shish mwet nare kadeta kanage chapter singel lu fosina ka algostana cashing this ang beseech therefore offer up your body Paul jifen nagat kalam ke background lala el sie mit me chief persecutor el line with Christina ele tan na pai pakton yoklan kat na siya la el KahsInKol winning with Christine finan Damascus Jesus jifen kat jifen tuyang na siya le fogom kalye Saul, 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 why are you persecuting me? Matlan God, the body of Christ. Kung persecute the body of Christ, you persecuting God himself. Nara, ilkun na matal, itak yung gospel singalan sum narun Jews and Gentiles alike. Napail si mo ismail sumasla, let us singal tolu, in fact, a gospel sing, work any usye me oya si magat kalim keng. Mana kuluk pagadash keng. Kat mat kuluk. Elo sesesla ke kain kuluk na kayo. Nanak kuluk, rap ko, wentish, elo sarna so kapmas handwork, katarshi salal lesam. At the end of the week, tikin nalla shola lang kalim kela. Masit tatngal ke week na fonching pa. Sang siya makayang Folo na sin God. Kang sang siya makayang Folo na sin God. Naro, mga reading yan na kaya first long uliya kaya sapta siya. Elo sisisa kaya kainin kuluk na kaya wana kada kalimit. Tigin na lakang biya. Kaya makayang siya kaya ifin kat ang. Naro, enin na kating lalalfung ni Jesus Christ. Pero siya kat for lalalfung yung bangay means of salvation siya. Someone preached the gospel na machingan long na I'll put his faith in Jesus Christ. Pati sa statement sa God preach biya nga. Fosing along ko siya lidko. Lalalfung ni faith pa unlock this means of salvation. Kumina ko nalalfung. Na kaya nalalfung ngayon, kung born again. Kaya kung born again ngayon, kung converted, kung justified, na kung adopted na kaya to kasyalan God. Kung tila malang fell, na ngayon na kaya orat malang nganin ko, paano kada kalam nga, pelchi mo siya for laulya ka, ngan kat ilya, pangan masih may aksi susya la, may tsingan na. May nganal mi siya, kaya kardan ni Vidan, may nagawa mi siya nga na. May nagawa, that's the common, why na, sampram mi kaya laita siya nga. True first Adam, may nagawa mi siya. True second Adam, may nagawa mo. Second Adam siya pa Jesus Christ. Naro, katli wantage, katli oyen, may correct characteristic lan may kuluk siya na mana ilya pangin lalalfung siya may usi in ta kaknasa siya katinta kame may Kweng siya may siya matal afal nakatsum riti mangan taga nage may sapta al ko siya met nganda na pangin akketeyac akketeyac na pay la kat mat kuluk katin na mo leke or malangkat wangan machiwas pangaoya singe lalle akketeyac lata sila Paul na sin mat Rome ta simna na sin church in Rome in akketeyac la Paul ila ko in som penoyolos el nan ka ilan arok ma in maslan mat Christian way katin pel na to ko el som na Spain ma yok siya Paul ila akketeyac pang me in akketeyac met na kayo machu ay pa machay machu na nakswa siya yamatan kat may met na ko siya kalan makuluk pangan masingan we have no choice kat na phone na nang taga nagka-gospel siya nagyat taga nagka-gospel siya li pa ko tan yoklan kat ma polish mus na sin matlal from Rome kadina in kalim la paral taga therefore ikasaptas nga luna kay ma-reach lash nga therefore, offer up your bodies. Katsum nakikas ko siya yan. Silveriti. Kaya mainge, may tliliyalala, kaya siya pakotin lalaplan ka na siya, nga kaya wiowos. Kung esko siyang si fen na singkat, when na siya makisya mohul, matal,
and may akin shoye. Paing oye na lupaye ma falco shinero. Pang alupaye. Katin sang na fon na nashinkat mo lasher. Ma nakewa kataro. Makatlong enan takarun kat me. Makatara enan manshinkat. Makat fast ko pama lankat. Pachisas kat pamit Christian. Katile malan fela singe. Katingin na taga kapasang nage gospel singe kishmin pakatan yok lankat. Na ngena pone lang okay. Liye sapta singe singal si liye. Sapta yan nage singal si taga akketeyac pe la briefly mitigat fast na meto. Yan sapta yan nage singal si taga wanan orient flot na rung may choose nga. Na may choose nga reject Jesus Christ. Inusye kapasyalan may gentile nga nage gospel singe. Either way, it works for both sides. Kada ko flan kalam na pa kaya ako klan gada man kat mwet kat fototule. Elito manakawal ma ewo na silos na kayo siya me el sulala el pretestintari. Na masing mga ako may nashkem siya ba faith siya kat lalfung put everything in his head na lalfung nila according to his will there accordingly. Na tisar lalabay ta ko mo got leta sapta yan na kasingal siya som siya na read dila na me context lan pat me saptalungan alla taga orient na sin may choose ngan kalam ke gospel apela gospel writers nga dalakalam ya Jesus was rejected by his own people na kay rejected nga taga narun pang kat machenta na ara kat full aulia klalal fungina kat manon Christ kat popori of Christ kat kapasang nage masima belong to the Jews. When I'm watching neke Genesis nga lu fosin nga tolu. Through you Abraham nga place ye fell on the phone. Kating kalim ke la masim na sil Daniel ke sapta yel fos long lakot na ke long lit kos nga la Jesus la kakata si beflo narun ma Jews nga. Flok singan tale kalim na pa la siya nga. Pangan pakot ng yokman God. It rejected on the first time from his own people. La si bataga in the future event so-called 7 years of tribulation. Tukun church utak la. Tangakin na kading kalam ka na. Sapta ya luangan. Sapta ya nagasingal siya. Wana nalit titiget na sin may choose. Kan kaya rejection siya. Therefore, that rejection taga na si kom machenta la kading taga. May kayang siya. It worked both ways. Na, that taga in the future, then si baflok na rin may choose nga. Makipakot ang yok wala nga. Tangakong mo siya nga. Katli samprap sila po nga na kaya fos singa ke alkos nga nakalimya na paela katinte tay usin te tay laman molan mit fel ako usin ekte kespen kati laruna aksashi na lowos convert doctrines and conversion bang tago ke faith in Jesus Christ faith singan pangon man kat ilyak na ngin agat tago katila long malan fel katila ra malan fel katila ukay malan fel agat tago ra long malan kat, ara malan kat, fastukun kat aksashi yakle, naklar aksashi yakle. Tikain masyaya, tikain ash, tikain malan fela pa aksashi yakat, nga siyayan, or malan kat, pakungan man katin kat nga. Nakadeikle me, fall, pamachifeshi nga takakalim nga, kadeikle, siya makisya matala, fall nakisifalap sige, offering a sweet aroma to God. Kesben el aksashi katile aran nakulu wentage katile so katile kosho katile ramang na kataka may kaing sila na sinkat kesben may kitila kalanglang kat na sik afat na si was nagayo kusin te si fena non ka mo kos falatli mat niya papangan pangayo ya kung te may kaing siya magay na kumeta in siya pa sila kung kalam kela wangan makumara ka mga kat magana para mga you don't have nothing to post pangal lang siya lang siya kawul siya part of definition ke lang siya ke siya koren singal tolu fasakot na ke algor love is kind love is patient love is kind it does not boast el tena taga sivena kaksakin pangal long siya. Love does not dishonor others.
pataga ke for siak to yung kun te ran mo ko modi ki me ta ke kum Folo Kweng siya to ko alle inche posishelin we met na kayo pagka ta na ke force akos na ke alkos ngan akalimila kat man of sifan na ke lapakan de director we're serving one purpose kat no fon nine me party matalal fungi in kulacnsap wala oye for ka kif for ka katel jut na shuman kat aro in Folo Kweng na sin God kat no fon na body of Christ kat from kun by from ke force akos ng art lapos pajin siya mano a kai siya lainge tiena wana siya malalos inoya siya pena inge kat filne met pospat kat mano si fan na ke ma si fan na lerun Christ pange ma singe bet lalal fungi siya ngon God indwelling that person thus the rest of them na ke ngon God siya pa na ma asin lipan nge ngon God same ngon God also take interest kangan kat kapas si fan na wana gadin universally kat kapas ke ngon God el pangil el rey kaneli kat ma si fan na le ke spen ngon siya pa na pa asin matalal fungi pa body of Christ pamunung Christ ngon siya pa na third person in triune God the Holy Spirit belchi matche for laulia ka ngon God ilyak na imechingan kat matake me presence indwelling God temple on God. Now we can see each other in language of me God Holy Spirit palong siya universal language lang God through God Holy Spirit siya pa love. Now if you can talk love siya dala akin na pala Arshkarin ki fidakyang na sin kai siye. La kung preaching ko kung me creed ngan kada uchat na ke ko kung rani masangan ko kung kasha may pakang reading na. So all in all it serve one purpose. Nara kung di kan flight ki may nga mo. La kung mara ma yo commercial it's same purpose. When kat connected internally kakat ngon matal sing. Nara nak manas mat kumara na mo modi ki mat nga mo kat no na si yun God asla pos si mano e kai si la inge ti wana si orek malalos ino ye si pena inge kat finne mat pos kat mano si fan na ke kat ma si fan na la yun guys kat ma si fan na yun guys ke me min kat lal fun kat si fan na ngon si fan na the third person in triune God el mata ke matlal fun na ke mo matayin siyan matlal fun na ke mo kat na kayo akapashi wana kai shie la mati wana shie ke mano foson kor kat el eshe kai shie mo kite na shetia wana shie na kat in makin mo kite inge fal na ke kalang ma kat el eshe na shir kat fin ko in faket kaslan kat inin na fal na ke lalal fin ma ashuros kat fin ko in kulacnsap mwet kat inin na in kulacnsap kat fin kain luti kat ene na in luti kat fin kain akketeyac sian met kat ene na in akketeyac finash yurun sian met mail kain sang kasha met nie leda nan sang in yo kadena met sia kol elan ro ke kayel kadena met sia ro me kalang lal elan leda elan ro kein sialinga inchengan nara mange to kain nakalimbila Kasi ben tako den yoklan ka nasun na kayo kadin sang insias no phone na manos kadin body lakaleme offer up your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord. Na tuwin siya mo practical means siya patakang spiritual kif mo tak na syungan kung ngatlapen na spiritual kif lan matsyaya nga nakflat ya matakarun kat me katinde mo kat woli ki pange sapta sinige singal siya akalam ya pakton yok lan kat na ke salvation work siya lan Jesus Christ nga singal yun na ke singal on course akalam ya practical ways of living as Christian
Na vingom som ridi tigun for sal ko singa kalmi wan man na yok pasim na pega example for sia ocean long she kenche pai kashima kuluga shukya ko mawu. This is practical means of living as Christian. Behavior large and reflect pakoten yoklan gat singa. Kesben pakoten yoklan gat katin sang manos makishe na singat. Nakatit kat mutak me initiation na sin met nakayo metlal fun nakawulwers kat kalensap kat sifan osinarula na lang si sin chi wana metlila lala in Christ ako osinengani akfala chi sin chi man na yok shipe pang in akay sin chi lang si sin chi met Christian patram from ganyan nakatil lang si katigan sum lang si machayan church nge tilang si pang Jerusalem large matlad fun kat lang si sin church katte som ta kulukye mta aroma shayangan lutut kikia molin kikia pangan okati nalle 85 children in church na kegat liangan na mo kada mo kayong makaling sin na sin fellowship panga special katash fin fellowship church matlad fun katin example sin na sin lost singete ushepe matndake lost sin ako matake met intaka na ke kalam sin panga oye sin Evin ko met faka, evin met kalangshi arana kalang loman. Kum sang kenshi paye. This is the practical means kat execute mange on a daily basis. When pange alu paye lasha. Pange mold paye lash na sinkad. Pange kulacnsap. Pange PF, pange mindset sa si lasha. Kat tila sipa mata leishik mata akollah men. Akat tagale lang si sin si akay sin si. Nakatuin siya li apply na siya siya na pan na sikap pa na ke church lang. Kat mat Christian kat or kat magat mat Christian akat taka nara masyayang. Kat akollah met. Kat insi pusos. Wana katin mo if ngate chairman ke committee siya ngate reklam mo. There's different gifts. Maliban name mic to man. Name mic to man. Tikin maleng eh. Hello, kumlong. Tana mala Paing siya. Okay, I'm monitoring it. You're good. You're good. Yeah, get back. All right. Lamalap. Kada chafla pange to pange o yeshima taka na ke maliti singe. Yok na pa makat kan ka forget me kadin me siya mo kisya matala fal. Nakat kisi may kisya matal siya fal siya te makawrit malash mo. Teka when mala koma kuluk na upe. Me kat kuluk la nakat tekan som siya na run ka mo. Jesus Christ pa kenex ko may usiya. Inorela kat may kain siya na singkat nga. Alawo ka din siya kalwo ni nga itala kalam siya nagawa taga accordingly na ke ma sap kunya ke kuno kono kanina siya appreciation siya me siya mo kisya matala fall apa nga kalam niya Jesus para lakat mo kisya siya a fall na singkat papa kat taga inorep mo na sin mo taga alle inche posible na inis inkanek mo ko run Jesus nga katin sang siya may kayang follow na singkat siya may kayang follow na singkat pataga ke buksingan pangan kuno kon nage frete ngafin chakin akketeyac kay wake akketeyac to singan kulo malap ke aslan manda ke wane ke pajinga kulo chikin kat ke cash mol man masin pataga akketeyac ke mayin na nagadi fash ke molin Christian matana ke molin Christian kulo kaksakin kat again kung kulo malap ke managa mga usot kon fact na ke ipshaf la singan
agat fakalia. Wala nga Akyo kipe mo lutu chengan na manastigin. kan Kulo wala nga man si skili lang akan okay. si dalon akulukiya na si kyak piya nga pa. Evan nalong. Okay. Sige nalong. Kaksakin kat Mr. Lipan kulacnsap kat ke maulas kulacnsap matwies lila davan melim yaklaun sa kumakat tipsilangin na ni ke composure ke level si makat papel sang na sin mwet kanon las nge ka composure nge gaske on sa kungalan na nage faxilum biya nga finias masi nga kumin na kadin boast na kadin post kilang silang lem Jesus Christ na siyas na kayo nothing else ale me kat som na nage oyema kat fala nage self glory I glorify si fena digikati nage oyema mo tayo kaksakin kat da miste sima me ngalima ngakum kainis panangara ngagin pangema si makat som ke maluti si makumusenge lemnister after luti kat peke rom singa lu fasina ke tolu ke shenrie pe ala kaksakin ngai sampe Pastor Frangel da rek magin peke si Wednesday menanak singe ta kingas kingan ka me Menala na yoksik siyeme kisematal fall kisamsam kunyakat as a living sacrifice. Kasing this kaya katayan na ki may sacrifice when sacrificing an animal according to God's law
A priest would kill an animal or kill the animal, cut it in pieces, and place it on the altar. Sacrifice was important, but even in the Old Testament, God made it clear that obedience from the heart was more important. Nakiumda ka sham kun naki living sacrifice to God singe. Dawe kien sham lom ki kuno kon sige Friday nga kum sham kun naki doctrine of regeneration. Naba kum sham kun naki call out chima kum fakla naki na local me piggyback naki faksilom naki akketeyac naki mulutut misingi apena. Kattuge sideline katlila matena normal nge kat normalize misinge kani no yenge nake me kum sham kun ngen mangane alena isla insi usi makate la ko na siya nga personally nga plakun efwa mayen nga met siya penakum nga patachang nakikay no ye mate file nga nashke na nga me suffer great loss suffer consequences. Parang asanam kun na kaya lang a long ye o sas kung asang ngametain sun ka no ye si mga sun kisipin si me kisya kenge pa iprusingal tolu fa singal me ko singe singalon ko sakale mi pena sisnge pelsi ma katarape ma una sin mwet na inaksafi fakla ki tina o si longwen nagi living sacrificing me game samram kun nagi doctrine of regeneration, doctrine of calling. Ikingali singalusinge Paul moves from a doctrinal discussion to practical discussion. Lakatero of kaya may tayin ka nakilin lakat may kisema tal silan God. Nara ngali na ki me akademiyan o yesinge la sapta singal siyemet ni kinge. May lutisi ki sapta singal lunge. Alena akademiyak la kat papa ke kalang pakotin lala. Isa pa win kulosi fananatalin da kami siya finsaksing ya. Nara sapta to konge fakyang da kota na me nga kumkay nara nake priesthood chilan gat ni. Me nga kumkay nara mayen through Christ. Ilisi ka singa na sikum. Nara pa nang pabe sisipe makataga wiowos ki tu singe. Inge we advance gospel singe. Inge we tawi supun kuno konfalat singe. Inge nakalemi la wangin kenik saya. Inge klan God. Maka fun na pang ako menain. Kunay kinusi miste pa singa na sikumo. Ngama me pange ipsi mga lang si KahsInKol na katwalen chaf la pange men ngata kalitu nga vai tolang pena makatas kaya nga ki me aksafiyen malutisi na ki senriyang nga ka din matakil living sacrifice ngayon alam na me in mana kalem si sisla mana yok si besi pa me kum dutikat na kaya nga katin kain besikat usumulitu singa katange me nga ka na ringin na ki toksailan ka tayo fakak lang nga me may kisema dahil silan ka ngante yan na at kakisenri ko Wednesday na kialu ko kam ada kadinalak kalemye da pay pangan makatlal fung ikea ngasi unsu konge malan si ma katale tarile chefinen sia dalke me talan
kaksakin kat ke seusi magasikat peka met wiasma yakla onskoinge Mr. Liban Ashmet ko makalen ke. Alja, ciao. Kaya kumwangan na kumi Nikolaisi ege pesilongan. Da bange maashuru ka anaging akademia awit kurs midal kurs bange kade wasta met mama fakyang to ko kade to ko kikasalan gat in kain tafulalitu na kumin mo ako kumle pena ki trip silo min so mawal kate na run siya lal na chulian ngan siya lasan kaywa naknas nga siya to siyang kumin kain acknowledgement mat ka wigat siyangan ki besing klamalap. Kay kuloman lap tigin, nga wigom, sui kaksakin gat ke, matmataka, tigin megel gom kuloman lap. Sui Bruce, kuloman lap, kuloman gat ke mulas kaywa, kuloman lap. Sor Dan, tuwa na wiowos. Charlie Johnny den, tuwa na nangkala kulo. El papengan, kuloman lap. Nemekrit, Eprem, kuloman lap ke, arsloman pe. Choter McGill, kuloman lap, kulo kaksakin gat ke mulas kulo. Nekimie, kuloman lap, neshepe ain, kutte from Kosrae, ois, kumashi Kosrae, kuloman lap. Lana Asherche, good morning. Kyoko Eprem, tuwo kulo kaksakin gat ke shilin sa kuloman lap. Nelespet pangen, tuwo nelespet, kulo. Suetoshie, tuwo. Tigin perletara, kuloman lap. Audi KahsInKol from Texas, kulo kikas, emaliti wo, kulo. Kulo, proipe. Katie Eprem, Kenye Titsan kung kuloman lap. Charti Pelpangen, kulo. Ni Milta, tuwo penchum. Ringston na na, kuloman lap pe. Nekimie Pelangen, na Aksafila, na Carmelina Isho. Kuloman lap ne karge arsloman lang, laslangen pe. Kat kuloman lap, sulman lap ke mat nagawa matagalige pasalos ke pedsinge, kat we kaksakin kat, ke arslan mat nagawa. Tigin nga may fafiling kalye program ang usot kun pagka pangan Well, rela samramin kalya luman na kafa ko kalye ke pray. right kulo malap ke gas mo mataga kat sibe ay tayle ke odu tu singe fin tra ka pagatin taga wiowos pelitu tigin na taga ke maliti siya na ke tastangan le sa fenya saptatoli fosin lagos na gelongo na Friday an kat sibe taga tigin na taga Rome singa luo Fosina ke longol siya tigin na taga ke setian. Afin trangan wigom ke setia afin mo managayo. Well, No betlas ko siya kat tarilena kat wigo wosin tarilena ke akwakwan kat na siya sky siya. Wen afin siya ka ke wiksing kadin siya mo Kweng wo fall on a rune god. Na Jesus mo kayo na pagain rela. Masingan. Shan Jesus inela magaluklas. Kaya ripmalan kat ngan madaling kat. Katina na napagkatin connect na ke aksasiya. Aksasiya mo lasin kaya na kayo, inline na kayo. Kataga na matakikaslan kat. Wana siyam siya foslu katin taga na lane efong meditate in the word of God. Wana nga source ma paye emol fin fellowship kaslan kat. Fin drap mo in kasha mat na kayo akketeyac odu tu ngay. Nakatliye wana ma akademia ke gas mo lan gada. Gas lan gada som flok te kain
me pushe Arshna Gasha mai shun enchingen e Arshna iklilan enchingen. Katlina ke popolja plan blame ke she sours ngan fash tol seats me futengan patachen na ke fok kanin fok akos. Matolu e met ngan fototo na ke masimakadil shugo. Fok siak tolu ka akakos ngan pa kat finsak ka katil finsak na ke insien mat na kayo. Katinalet ka sang no phone na injek na ke kaslan ka na kat molken. Pangin connection je mai taka putus 30, 60, 100 fold na ke wolen alan katsinge. Namne ka takle if inga vaske masingen kita Kweng complete me kisya matal fal Kweng sinasin ka. Kataka na iskat siyang na phone na ron ka. Wangin na pa oye siya may na kayo naske. If inaske kadaske priority siya namne pa Folo siya may uskat na kamisya. Pangan orit malay siya Katalya ke katashik lala, panangan oye lala. Ito kan kia pagat laligi mapay silan LEUM. Nakat mit Christian, kaya natakit lal fung siya, God will promise la protect kat from our enemies. Enemies siya defeated tar. Law siya kalim siya, law siya oye siya mga kumenta ka nag-akostain, katin syuk na, inganin syuk malalin, pero na kayo. Ang pangay, kapasyang chafla siya. Shrikeni malan felo, siya malan katin God. Pangay transformation siya. Srui kaksakin God kaya kaslan si Bedrakas makin God. Paing kum show man, God bless you guys. Nga sumunal tigin nanda ka. Kaliya na pa we proin kaliya. Fin mo according to him, katosin nututang. Kulo, tigin, Karlena.
kaksakin kat kikat kain takane ke kapun takani lasha metikat fashalika ngay prain kashikat ke fashal klasa tangan fak lumalab sinkat wiowos ke ko lowos in wikat ke are of worship plus kil tu singe katundat ka ke aul me kos ke itkosh kulon sin matuti wo lash ke Mr. Lipan nara ke el tutika shafla ke may kisematal sirta ke rom singa lu sina ke algo sngen nga makatin matanakil akketeyac tinawo sila la kasi mga ista ke first lu sige ba ko sin tie etay laman mulan met felo ako sin eklegis bin ka de lardena aksase yin na close nakuswa ko inita malang silan gat masya wo emo yakin si wo yel eso sos lena main gat sam ke weekend na ke how do we come to worship the Lord na pie o yesi ma erin si wo ke mayen mana ke wa sa ya magat akfashi ma che sap kunyak sel we gonna suffer great loss mal sap kuna bagat fash ke Mr. Lipan nga ko lang an kain kali ke pray ashwa yuro meeting nga kali ya Kweng investment. okay kal gamalap katay ni pray kat chifid pe pasta yetom kat flat lash in chifid pe nakalweni laban Srui kaksaklash ke molash komuskat me ke silen sasya egat ke shesum ke fasha di klasha komina nakmana slusyen vulwas ke nuknukin meun lom esapaikatle oana ke kaslo makkalim minasirke bukla laisia kadin som fake ke gospel singe kadinge sapaikatle ke en win na dum kat ngeshe da kalan ngan medalomin patati fesh ke fasha di klasha na ke finsha klash kadin svidbe ocean ke hour of worship lash ke lendi tu ke name kat baba katalal fugikom amen